Uyu munsi tugiye kurebera hamwe top 10 y'abakobwa beza bakina filime muri Hollywood. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo. Tukaba tukugezaho ibiganiro ku bastar bawakunze mu mafilimi. Tubabona bakinnye amafilimi ariko ntitumenye ngo behind ya filimi ni bantu ki. Tukaba tukugezaho utundi tuntu tw'ubwenge ku bastar baba barakinnye filimi. Tukanakubwira filimi z'ubwenge zabayeho. Niba wumva uri interested ko twagiye tubana kandi nta kintu bigutwaye, reba hano handitse subscribe kandeho maze ufungure inzogera kugira ngo nitujye dushyiraho ikiganiro kitazajya kigucika. Uyu munsi tugiye gutangira tureba top 10 y'abakobwa beza b'ikimero kandi bakunzwe cyane bakina filimi muri Hollywood. Reka dutangiye no ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 hari umukobwa bita Alexandra Daddario, akaba ari umu actress, akaba producer na soundtrack. Yamenyekanye cyane muri filimi nk'iyitwa Baywatch yakinnye mu mwaka wa 2017. Uyu mukobwa dusanga ku mwanya wa 10 mu bakobwa beza bakina filimi mu gihugu cya Amerika ahazwi nka Hollywood. Reka twikomereze ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 dusanga umukobwa mwiza cyane bita Daisy Ridley, akaba ari umukinnyi wa filimi muri Hollywood, akaba na producer kine filimi nka Star Wars episode ya 7, agukinira The Force Awakens mu mwaka wa 2015. Ni umukobwa ufite uduhigo twinshi cyane, yagiye yegukana n'ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Uyu niwe mukobwa dusanga ku mwanya wa 9 mu bakobwa beza bakina filimi muri Hollywood. Reka twikomereze no ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 tuhasanga umukobwa uzwi cyane Emma Stone. Nawe ni umukinnyi wa filimi, akaba producer, akaba na soundtrack. Yagukineye filimi nyinshi cyane zagiye zikundwa na benshi. Yagukineye nka La La Land mu mwaka wa 2016. Iyi ni filimi nayo yinjije amafaranga menshi atagira ingano. Reka twikomereze no ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 tuhasanga umukobwa mwiza cyane w'ikimero Emilia Clarke, akaba yagukineye filimi nka Game of Thrones kuva mu mwaka wa 2011 kugera mu mwaka wa 2019. Uyu mukobwa nawe ntagasanzwe, uretse no kuba afite uburanga buhebuje. Ni umukobwa ufite amafaranga menshi mu gihugu cya Amerika, akaba ari umukobwa dusanga ku mwanya wa 7 mu bakobwa beza bakina filimi muri Hollywood. Reka twikomereze no ku mwanya wa 6. Tuhasanga umukobwa mwiza cyane Angelina Jolie, yagukineye filimi nka Maleficent yo muri 2014. Reka twikomereze no ku mwanya wa 5 ku bakobwa beza bakina filimi muri Hollywood. Ku mwanya wa 5 tuhasanga umukobwa mwiza cyane Emma Watson. Uyu ni umukobwa uzwi cyane muri filimi zikinwa muri Hollywood. Yamenyekanye cyane muri filime nka The Perks of Being a Wallflower yo mu mwaka wa 2012. Iyi niyo filimi yagaragayemo kandi akundwa n'abantu benshi batagira ingano. Ku mwanya wa 4 basanga umukobwa bita Scarlett Johansson, akaba ari umukobwa mwiza cyane, yagaragaye muri filime nka Lost in Transition. Akaba aza ku mwanya wa 4 mu bakobwa beza bakina filimi muri Hollywood. Reka twikomereze no ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 tuhasanga umukobwa witwa Gal Gadot, akaba ari umu actress, akaba umu producer, akaba n'umu soundtrack. Yagukineye filimi yakunzwe cyane nka Wonder Woman
filime yinjije amafaranga menshi atagira ingano mu gihugu cya Amerika. Reka twikomeze no ku mwanya wa kabiri. Tuhasanga umukobwa mwiza cyane w'ikimero ukundwa n'abagabo benshi, Margot Robbie. Niwe mukobwa dusanga ku mwanya wa kabiri kuri no top 10 twabateguriye. Reka twikomeze ku mwanya wa mbere. Amazina ye yitwa Catherine Winnick. Akaba ari umukobwa dusanga ku mwanya wa mbere mu bakobwa beza bakina filime muri Hollywood. Yagukiniye filime nka Viking kuva mu mwaka wa 2013 kugera mu mwaka wa 2020. Akaba ari umukobwa watwaye ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. Akabaza nk'umwe mu bagore bakize bakina filime mu gihugu cya Amerika. Wumva ari uwo twibagiwe wamutwandikira muri comment. Wakoze kudukurikira. Nkibutse ko iyi channel yitwa Rukezo. Niba warakanze subscribe uri umuntu w'agaciro. Niba utarakora subscribe, reba handitse subscribe ukandeho ufungure inzogera kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Hamagara Gustave. Wakoze kuri iki kiganiro. Ciao ciao.